BJP pen Lok Sabha kilika phan kachisik BJP Assam Pradesh Amaipur Difu Town Mondok aphan Parista Pramukh Alokeron. Jakas pen Guwahati Press Club along Dirta Mai Kipadudam. Group 20 CRPF pen Chukuhela along Kepangthir Amo Swachh Bharat Abhiyan asai keklen. Kardom ada berita long pedeli berita than bang thale harmony be nan berita ton pet RG tha. BJP Assam Pradesh Amaipur chiting ko da troxy arning gangsam Karbi Anglong nang pale. Alangli Lok Sabha kiliga phansi Karbi Anglong kewang pusi pachini. Lok Sabha kilik arni kete bok lang dampen BJP Assam Pradesh Amaipur Ranjit Kumar Das lapen ari sangho atum chiting ko da troxy arning gangsam apor dipurong supi nang pale. Alangli ari dengpen MP kilik aphantu panongsi Difu Town Mondol Keparlo Klembang atum aphan Parista Pramukh Alokeron CM tuliram long hangpen chenglok pinan EM lapen MEC atum Lokeron asayarong chetongdun Nonmalom suluk sodak aputhak Jakas pen chiting ko da troxy arni Guwahati Press Club along Birta Amai Padudam 6 Sidul Keparlo paragraph hini Soft paragraph troxy ateng Karbi Anglong Autonomous Council pen voter list kisalam un aja kongdo ladak song krepli atum ke kamke aron deng de pusi song Amaipur khorsing teron pherangke aphan than pachini Osomia Yuwa Manch akontun bang jitul deka ke plak vi pen Karbi ke aphan keberji aphan kemangke chokche putak songja poteron ningje ajak asamis chikki bisi amonel tum kangthilangso alam pen Karbi ke aphan hamphangrong henopik Kehok ji aphan kalili kalanglang alam kebok aputhak Birta Amailo pacetak pon Group 20 CRPF pen Bogajan subdivision Keparlo Nilip Chukihala along Swachh Bharat Abhiyan mate kasalok amu pachun pusi kandu salong Birta nang pale Group 20 CRPF pen Chukela Higher Secondary School along Swachh Bharat Abhiyan padosi kasalok amu dengpon Chiti ingkora phok lapen ingkora trok nini an kepado kasalok amu along Charlie Osomar lapen kaprek asai kam achokomar atumta chetongdun Nirmalom support han bertamu ton punik sina J&J Mandu has come to twist your taste with ethnic traditional dishes, noodles, rice, main course, beverages, soups and many more. A restaurant that makes you feel alive and energized. You can be out there enjoying the things you love. Parties like wedding parties and birthday parties are also taken up. On any occasion, the order must be given at earliest time. For more queries, please contact 9435 925 116. J&J Amandu, Difu Karbi Anglong Birla, near Bharat Petrol Pump. A family restaurant, a part of your family. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecho ason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kejun alang tharwe alang theso alang kecho ajam tu tharmit aduk thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Turkimi outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong, Assam. 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flux, Milton, Treo, Shreya Iron, etc. 10
10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. Come one, come all. Grand opening of Bazaar, India. A shopping mall consisting of various quality of gents wear, ladies wear, kids wear, and tremendous quality of household items, accessories, etc. Difu Main Market, Old LIC Building, Karbi Anglong, Assam. Looking for your needs? Visit Bazaar, India. Dihina mo piputat bertalong bang thulu. Longka chenghu akaut pen bahangani atuma phan keton kelang atum kinep dunlok abertalada kadnu salong nang pale kaut ke Rajasthan along situ Assam along ke ave bonta longka kaki along kaudo lake Haryana pen keman akaut kanghu atum si kevan Jachim Uddin lapen Mukbul Hussein atum kaki pen nirbagan anathu ke pon bom ahutsi kaut pen bahangani atuma phanta pulis atum ingnang dun Kanghu atum phan kaut koson si kanghulong ma lasola lin bomlo to Haryana bolanis কত যাব eto Rokmatpur যাব কাগজ পাতি আছে কাগজ আছে কেতিয়া আনিছিল eto আপোনাৰ আজি 14 দিন হৈছে পুলিচে কি ধৰিব আনিব লগাইছে eto খুসকা লৈ যাওঁতেছে এনেকা ৰাইজে মানুহ কৈছে ক'ত লৈ যাবে এনেকা বুলি ক'ৰ পৰা আনিছিলে এইটো eto Haryana পৰা আনিছিলে এইটো ক'ত বিক্ৰী কৰিব নি আছিলে eto বিক্ৰী মানে মানুহ কাজ কৰিব কাৰণে লয় আপোনাৰ কিছুমান লৰা মানে মানত কৰে কিছুমান কুৰবানী কাৰণে মানত কৰে কিছুমান চলিছাৰ কাৰণে কৰে এনেকা চিষ্টেমত চলা এটা ক'ত লৈ যাব eto Rokmatpur পৰা লৈ যাম Rokmatpur নে নিবলৈ আহিছিলে ৰাতি নিশা কোনে ধৰিছিল আটক কৰিলে eto ৰাইজে ধৰিছিলে নেকি ৰাইজে ধৰিলে ৰাইজে ধৰি কাকে তেনা গটাই গাড়ী থানাতে গটাই ada berita bangla panskang ton ponigla do me thagme kurbantu